Minister ngiyabonga kakhulu baba uProfethi ukhulumela ngibonga ukuthi izinto zami ziyavuleka, eziningi sezivulekile. Ngiyabonga kakhulu baba, amaphupho ngiyawabona manje, ngifike la kuvaleka amaphupho ngingaboni lutho, kanti ngangiwumuntu owabonayo into mangiyibonile yenzeka njengoba. Manje baba kuqalile-ke kuvulekile, ngibonile umuntu engihamba naye ungitshela nje ukuthi ngiqhubeke ngikhuleke. Kusho ukuthi uma ngiqhubeka ngikhuleka kuzolokhu kuvuleka. Ngiyakhuleka kakhulu baba, ngibe nesikhathi eside ensindisweni nje ngicela ukukhuluma lokho, and then kanti uNkulunkulu bengibeka ngifuna ngapha. Ngiyabonga nokuthola le ndawo, ngiyabonga kakhulu. Namhlanje kuseni ngibonga nemisebenzi eminingi baba eseyenzekile. Ngike ngeza ngazobonga this year ukuthi ngithe mangiqala la sakhona ukwakha indlu ekhaya mina nobaba. Eminyakeni eminingi, more than 20 years, sihlala sonke sisenzile sikwenzile silobolele, kodwa ungaqhubeki. Manje sekusele ukuthi ngishade-ke emabaleni, njengoba ukhuluma ngamathonga, yilaba abangakangeni emathongweni abashade ngesiLungu. Ngiyabonga konke lokho baba, bekungenzeki ngingazi ukuthi kwenze njani, kepha ngokufika kwami emalini abantwana bafike lana, ubaba wangibusisa ukuthi akuthi nje abantwana abantwana bangabhema ama-drugs bonke, nabantwana abathathu. Ngikhathazeka kakhulu uma ekhuluma ngama-drugs, uyasuka lo mthwalo ngoba yiwo umthwalo engithwele kakhulu. Kuyaphuzwa, kuyabhema ama-drugs. Manje oyikwami sekayekile ukubhema ama-drugs, usasele ngapha emabhini. Ngiyabonga babucaba, ngiyabonga kakhulu. Ngafika la ngikhathazekile ngo-2023 kuDisemba, ngaya eMpophomeni. Ngangisuke eMpophomeni kwaqala kwavuleka, akekho umuntu ongayekile ngingabukela i-TV. Ngiyabonga kakhulu ngoba ngike ngasho endlini ngitshela ubaba ngathi yabona lesonto leli ngiyaya bengiklina kuyi-Sunday ekuseni ngimbhekile baba uProfethi. Ngiyabonga nokukwazi ukukhuluma namhlanje. Sengina-2 years ngihamba la, angasi umuntu okhululekayo ngokukhuluma ngoba ngihlupheke kakhulu emoyeni, ngihlupheke kakhulu. Ngiyabonga, kuyakhanya. Namhlanje kuseni mangivuka ngithi namhlanje ngiyabona ubaba uProfethi sekunesikhathi ngithumela ngoJuni, makuqala uJuni khona umsebenzi ubaba bekathi uyawenza. Ngiyabonga nokuthi nawo loyo msebenzi uphumelele kahle. Namhlanje kuseni njalo ulike ladlala ilotho, mina ngiyisayo umbambile ilotho. Ngiyabonga ubambile, angengisho ukuthi ubambe emalini. Ngizobonga nje ngimtshela ukuthi ngiyabonga enqabeni ngoba yonke le breakthrough siyithole khona.